Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kalathung biang ya unang te CM Yong kong UCM ke Himalangren CM ship ka Himalangren menta ka sngi ka nyo tarik unailar aja open rio kala penlong ya ka dobar pelun ha ka bala pen shai pat ba ahlor ka jinglong jingman hadian ke jingthung biang ya UCM badru halor ki kamtre kam jong ka management board jong ka Hima. Hakini ka dorbar la yo jingkran bat jingpen shai ni ki menteri bat ki lingdo jong ka Himalangren ki bala batai ki benta bapher ki beadai bat ki jingyat bet yai renti jong ka Hima. Upa im nang te sim yong ru ula ai jingkran ha ka ba ula kran halor ki kam bat ki jingthmu ban nang pen bha ya ka senshar khadar hapo jong ka Hima baro ka wei. Ka dorbar kala yat bet bat jai nadu ka bastang hadu ka bakut henrai ha ka por bala plelat banyakran kala mi ka jingkul mar hadien baki katu katne ki bapersha kila pen pau ba kimshim la yo alat ban ai jingkran la ne ban pen pau ya la ki jong ki jing sngo. Habakran sikila pathai khubor hadien ka dorbar upa im nangte sim yong ula penram jor ya ka jingmi jong ka te ki jingkul mar bat ula kan no baki dan ki breu ki bala yalam bakla ya ki liang persha bat ki bakwa ban shim kabu na ka dorbar pelun jong ka Hima ka balawan ra ya ka jingbom ya song thu jingmun namar kata ula kerpat ki pat ba ka Himalangren ban yai long ki ba jai ban yatre lang bat ban kersha ni ki jingya lenti jong ka Hima na ka benta ka bha ka miat bat ka roi ka par jong ka imlang salang. Kami hidon altili ki bor susah double authority te namar ba kini ki ay bro kini hadien ba ka hidon kata ka jenis sok habdan jong ni ka Hima bat ki yen jong ka kami jong ne ipai imlung te namar bak nilito na du basdang namar bak jing yale kini kis kersdang na du kasnam sejar kendai spa kendai pau he kalayat now is im how is im but now way of thing how way of thing namar ba house nam adin jong kunis nam sejar kendai spa kendai pau namar bagi pajba jo Himalangren ki I ba ki negis im kini ki ating way hadin way kila sha suspend leni sa wan komtala jet yangi nagalyang jongi kin kun menteri kin do 100% nam ta kini ka kes hak baya dai bat kini ka jeng keno jong ki ba ki nong kam rikinti te hamala ya kini ka kes tak pun senam hadin ba nilai I bau wayus em hadin balo sa suspend ula ino ya kam bat hap pantikli ni komiti menteri kendo wat tang ya ka baikis nilai ka baik lidaru ni hap siu na pelaju ni te hakis nam kibal hakini ki senam ki bak sejar kendai spa kendai pau lai kendai pasau kendai pasan te hak jong I jong kini ki zorang ba jong ka Hima kila ong yang ba kamha bani sok no ya kene ka kes pan ya ka ba ku yale nimpoi seno ena galang jong kum ki menteri kendo nilai lek lan nilai wer na kini ki black pensai aman laki snong akaba ki pajba jong ka Himalangren kila snob ya kata kabang kamha bangin yo banya sokno te hadien bangin yo sok ni sa thau ya kane kami sun bot te kani ka jing sok jongi kala te hakane ka jing te sa skolar ba ki khon ki hajar jong ka Himalangren ki Europe ki ha ka rep karang ki rep sok rep san ha ka chnaying chnasem ha ki babon ki banta hanrai nite pa hapo kani ki artli kindau ba kolangam tila bat pendentang kidan kini ki sibun kini ki jingme kam ka yaw ka khawalin ka umtong dukha ka forest produce pat ka bai musurget he kani kalong ki penyat tang ka Hima hanrai kumbagla kano pakidan artli ki bor authority po ka Hima hanrai kalong ka bakla
namar baki bor singsar ke bor besar hapo ke himalang rin kadang kijing penyat jong bat ke dorbar anai hakabangi tahu ya kene kemenhan bot mereka lompok mata bangan ong ini hadir jong kajing syak suspend jong kali bakat do haus yang araja fulai lawan ke bor singsar kabar la nyaudau thala kepala yuroi bala pendamno ya kum kata karul kum kata kum kata karul bapa nilasna bapa kibri kinong erap yung jungi kiwai kihima kinasna ya kata karul ki pendut da ki bun tolak ndai ka hima len ka yo da ka jingerap yung len jingerap kibri ndai ya kum kata karul ka bayada ya ka rikin distor ya ka jin kesenja ka kada ke besar yung hima ya kum kata haus nem araga kabla ka jing walong akting siem jong Bak Brilliant Henry Sinjong la penduk pendam kani ka rule ka ba layak daya ka ikhtiar jong kirang wasdong hapok ka hima len haus yang arja ka sao ka ba kiwi ki hima wat ka hima melim wat ka hima khairin ki hima ba kampau ka ka por jong ka nomba jong ka jela ka jongi ndai kimpat don ka rule ka bangi don haus yang arja ka sao ka hima melim don haus yang arja ka sao ndai ikum kani ka rule la penduk la pendamno tang na peta kajing sini tang na peta kajing kuang sini. Ngan ong biang baik yo babi. Bila ya kuat biang kum kani karul akan ni kajuk demi menta lake banjo. Lawan rapat bujilipat da karul ka ba penbit penbiang katum kajing kuat jong kinong kuang mentoi simet. Tibomdan ii panyada ya ka. Song thal bomdan ii kajing ya ka. Riti ke dustur kembali penjata ya ke rupanya ya ke singsa ke kada ke mamre lasu penfrit inno nam ta ke mentoi ke jingkuak jong no ri jong no balik si yang baju kita di bawah ni ya ke jingki nak ke bor dengan bahaya yang sekali bentar bagai jingki yang lapan kah timbre ya ki nado betul no ni ya ki tang bahasa penbor ni ya ki tang bahasa elang bakal namar bagani kan sa penjor kan sa ketai kan sa guru di mentah kajing walong sim jong Bak Brilliant Henry Sinjong layu roy ya ka ikhtiar jong kita kraw bateri cak kraw bo hima baro akaba kini kita pun ki menteri kelindok jong hima kibadi ki dekat ba permanent ki dekat ba permanent ba pura jong ka istri ba musyamla up musyamla sim lem ya ka jing menjur jongki hakan no kan liang ban sim ya kan no para ka jing sna ya kan ka rule ka dei klep ka jing tip ka jongki klep ka jing tip jong kini ki menteri kelindok ki sangot ki sangot menteri sangot kelindok ki bisa mati ni se datang uwe na pada ki menteri modal lambat ka ini sujong penunjuk ya kan ka rule ndai ki kendai ngut ki balong ki permanent member jong ka executive board jong ka hima ki tidak menjur kan Baru ni tangi kani karul, ginang sakhi, mentau senamhi, ya kajing aiwai, ya kajing aiwai jong Bak Brilliant Henry Sinjong, ya kajing aiwai ki mahima, claim up ya kajing menjur, jong ka district council, claim up ya kajing menjur, jong kini ki bakrau betri jong hima. Bak lakon kai ru, hamal aiwai hapo office yim, mela aiwai hapo yim sak jong. Kini ki baru kebalik kilayu roy yang ikhtiar jong ini diberi hok yang kamu berdoa jualan ya cakap nak supaya kendia bangsa akapor mengawan silpi mengkong ke usim jong ke himalang red hau senem araja penrio pada November kata ngalong mengkong tum aktif sim akapor mengalong tum aktif sim nomor ngelawan tum barok kita pengawan nak kata kajian apa hima aikis bersak ya kan ke jong prai ya ke jingkam prai ya kan ke kendor agak jingmut ke jongan adu sedang ngomba lanang ngalong sim himanga kemut ke hima kalku nama balik nama ba nahi ngalong sim nahi ke kita prai ya ke jingpu kalong beba ngan pentuma ngan penjok betul tenre ndang alik ban simpi ya ke kam ndang alik seperfura ngayu i ya kaji kata kakis kata kamu keduma kata kabangayale kahima bakayen juna kalong le noi namar hapo basura dap le kiwi pat cek dia
Kita pergi wei pati beliau ki bamdeng buat tengah ke jelas jongi. Kita pergi Nepali ki Behari, kita pergi ki Punjabi apa kaspak kapau jong ke Himalayan baru lah kecil lah krom lagi ni. Lah penggangkam pakla buat umdeng dan kata lah penjat ruk ya imlang kesalang lagi ni. Tentang abang ngapai saka kies kahima kaile persak kaile cuma kan ba ka spak kapau pat la krom la kecil lagi wei pat ki beliau ki ba umdeng tan jet beliau jongi ni lagi wei pat ki jet beliau tentang lawan pai na borsura tentang lawan pai sa sipo office kani ke jimut ke jonga penjob di jong kala lut baro ba hanta ka jimut ni sedang bang kelaka kurungan le nang pau kala ban pen ni man pau tidak ilpi punu ban wangi ni ki wei pat ki jet beliau ki bawan ban cit ban luti ya kan kaspak pro jong di malam ni kelemah ban le ya kalau kan bahkan ni kaki sekarang dah ram nang imut ban thau ni kendon batumai kadon kaki sepopot ni mela dan imut ban wanra ya berkumpulnya ke batumai hapok kan ni kalau nanti lah kadon kaki sepopot ni mela ya kan ni ka penlong ba ni keren hapok kedor ba dapat ini tadi dok ki pakau jong hape ni le kis apa yang dijemong tra ke ni ni 500 ka spark kapau do yung emotion kijindon jingam paro aktu ka la purut ke kiwe beliau la ka jingkom dak baik kasincha ka kadar haki snem di balale de ha kata kapor nilai sin kara lemla ban pendep nomor na syaweng biang ha arajan beliau nalo ha arajan nyu ma chang syaweng biang ko ma pis ieu arajar nyu Agos na long biang arajar pra April na syaweng biang kata kajitu kakek belakang berdua. Dia tak harusnya ada jaspo ngawan long biang kumu kaping siem bak masalah dan penolong yang kini kecil tuba. Kini kejakan adu muka nilai dan pemain nok nomor ba. Kata kecil tuba kejui kalong bepak bek ban rak bengkong yang kini kiwi pak cek beliau kiba luti kiba kecil kiba krong ya kaspak kapau napo lawan yang tilang polang ni. Di hadirin kata kacingnya lebih ke jongi kalong ba yang lek dan pensyai sekisno kitau jong kahima parok ba kahima kalalap ikini jingong kam dan yang lek ikini manginya sukno kajingong trai kam desu tang jong kahima kajingong trai kam desu tang jong kajing jongi de kajingong trai kalong no ka join property yang yalong trai lang no lalu kata ani kacing keren kacing pensyai lomba kikun sama kibanandap kaprasnya mentalis di hekto keporkin patik Henry haki tu kipor minalek man kawai pakawai kasnong ban pensyai bangin lek kumta pada dapat menjur wan hakat dor par hima ka bangin sapenlong bat ya kita ki paro lari pediang lani pikitak lu wan hakat dor par di hadirin bang lalu pensyai paro kisnong kam hima bat nda kawai kasur wala kidan tang kumpa katu kan kumpa katsan apa mut lima persyai dari ka majority kumpa lespak tam sospak diberi kelai menjur bat menyesut no pakai kendon juga jing sut kolong ba kani ka caka law yang tila bat pendendang li kalong no ka joint property jong ka kursi nyong kebok karoy na pramupra bat jong ka dor par hima di bangpen bangpek bat peniat dia kani ka sinsya ka kadar jong ka hima bangpek dan peniat dia kani ka sinsya ka kadar hapok kini ki adli ki kindo ka sinsya ka kadar ka peki ka dor par hima kani ka management board ni seng ni shna bangpek tang ya ki jingmi ki jingyo ya ka kendau ka siap ya ka ikhtiar dong ka bor sinsar hapo lawli nang tilabat tun tangi ka kum ka kendon jong ka kot yesuk la pek hitang da ka dorba hima ka management board kam tuklar ya ka bor sinsar kam tuklar ya ki kam snong kam thau ka jingtung ram asnong ka jingtung sodar snong hapo kini ki snong padon hapo lawli nang tilabat penetang liru kamot ka debit ka bor jong ka hima kani ka management board ka petang ya ka jingyo ka jingmi ka bami na ka tipar dolong tipar motion nang pagi nong ringgien tiba kini ki office ki dukan jong ki wipat ki beli doang kini wan petai apa porsora atum ka kendon yesuk baki nong snong jong ka hima ki trai hima ki nong lam ki nong arsan mile ki nong rilang ki nong kensosan baki wipat ki pun hajar jong hima ki bana ki wipat snong lagi let song let sa ki red ki yang hagani ka ceka ki red ki song light load bat ki red light load mundan jing krong hajana ladon ka jing pensu ka jing pen priang kubur lamler ba usim menta wan ban krong hajana ni pi ndai ka kum ka kendon yesuk ha ka ba kan yin ka syari jo ka district council ka menjur kani ka kendon yesuk nila te antu ba ka
trong yin trong sem ka rep ka riang kalau nak lut kan jam kam from khazna na kano kalian dan re ka ai ka management board ka pe kalau betang ya ki parlong ki promotion nanta ya ka yo kot ki kilo ka siap ki compensation kota per ani kalau kata kecil pensai pak nalor kata wak ka pai musur nalor kata wak ka kai ki yo hapok kani ka law nang pila bat tong juru ki wak ki untong dokha ini Nakiliang bom persa. kat kum kajing penayar ke bangila ai kopiru sa district administration ngila ai kopiru sa UCM ngila ai kopiru sa barok kirang ba sinong jong kahima ni ong baik bakani ka dorbar matak sing kalong baik ka tang ban pensyai ya kat kum trikam Ti hadim bami kini ki ong pi ke ko pidon ban ong pada ku museum ngada pila penlong ta dorbar ban pensyai. Ke pidon ban ong pada. Ka hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi bangkin pensyai ngila pensyai lut kat ka badai ka ba don kam ya kiba trang sisa ban tip ngila pensyai lut ti gibre ki bom pedang ya kajing pensyai ti ya kata ngi ong ayu ngila manong Hatu na kita kiliang persa pada kila submit am ngila kanunu ko jingtho la ne ki representation sa pi habai dei kani kajing persa jong ki pi hadu menta ki klem pat submit mene ki wanra kem tu hapar bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong nying pak keren te nomor ba ka dorbar mene kalong bangin pensai ngim de bangin ai lat bang keren nu kalong bai tang ban pensai na kelang jonga ya kata ka representation ne kanu ka jing tho ki klem ai nga ki chupani te nge amdan ye Hatu pin bu biang ne pada dorbar sin bungani ka dorbar nang ba kinyo kita ki persa ro kinyo ban panjing sai na pi habai dei bat ni sak kono ya kata ngim melak ban ong bangin bu biang ngin numbu syu kat chong kat kum ka jing don kam jong kapor jen rei lada kidon kanu ka jing kwa jing tip kila ban ada jing tho kila ban sumi ni pedang suai